Action. Thank you so much. Nikiroko kiega muno kanitha-ini wa JCM na muthenya niguo uyu uria akenya othe maratuire metereire na ndagika ino cihandite wega kindu thinashara itigitie ndagika ta 20 ikore kinya thinashara na ni wega ngwire ati andu ni mambitie kuingira ungirora wega haha uguo ndenda ukuhiriria haha andu ni mambia kuingira kahora o mdogo kuma miena na miena guku bururi na ngwire we utari urakinya kana ubangite gukorwo gikinya ni wega ukuweka jacket amu riera no akionera rikihana so ni wega ukorwo gikuwa ka jacket gaku amu ni kuradirizo kidogo we urauma miena tiganite ndagikeno kuria kanitha thiini andu ni mambitie kuingira no ti kuihuru koguo aiko ndukinyite uhiuhiuhe kidogo na warora wega ni ukuona andu ni hingo maraingira na uguo niguo maundu makihana jekejari na mundu ya hake jire aumite sasa poa sana umelala huku ama ndo unafika nimefika kitu 5 umetoka wapi Buru reason yako kubwa kukuja huku ni gani ku thanks God sana na kumwambia asante unajua last year time like this JCM tulikuwa tuna trend lakini sasa hivi Mungu ametufanyia mema na tunashukuru Mungu sana wewe ni member ama ni mimi ni member wa JCM utaambia je wa Kenya naambia tu kama uko hapo kuja tu to Thanksgiving God God ni mtrue na kwa God tutawaitoka unaitwa nani naitwa Claire thank you so much thank you no igo osheta go Claire kuma umete Buru hena muthuri ungi ha tugeithie ni aje unaitwa nani naitwa Maina higo rakinya rakinya umete ko Mito hakibo, mito harai. Owe mushirika guku. Mushirika guku niko jokaga. Umuthi nikio ratanya. Umuthi ratanya kona rume yumiretia kwa wije. Atoyo kiko kwa ya ne bishop witu. Na tokora rume na thayo. Thank you so much. Asante sana. Acio nake no igwa aumete haha kwi kibo. Hena muthiri ungi ukire haha ni aje? Vita, mzuri sana. Umefika? Yes, nimefika. Yeah. Unaitwa nani? Naitwa La Chapelle, Hype MC La Chapelle. Yes. Unaweza tuambia maybe leo matarajio yako ni gani? Matarajio yangu ni makubwa. Kwanza natarajia kutoka kwa Mungu. Na unajua saa hizi bishop wetu ameenda next level. Na pia tunatarajia kuona makuu kupitia kwa Mungu na pia kupitia kwa watu. Yes. Story ya Kaluma inakufunzaje? God's time is the best. Yes. Wow. Thank you, all the best. Thank you so much. Acio ni andore amwe magikinyite guku na ngurikanie ngwire ati ndagika ino uri urona andu maraingira minute and minutes the second andu marathi maigirite so muthenya umuthi maundu ni maingi muno na aiko ndukinyite ndakwira ni wego hiuhe na ugikire kindu kiritu amubura nenye kuja usalimiane sasa poa unaitwa nani Dorcas kutoka wapi Thika umekuja kufanya nini leo? Nimekuja leo kushiriki na nyinyi kurudisha Thanksgiving ya Kaluma. Wewe ni mshirika wa JCM? Mimi ni wa Independence Thika Town Cathedral. Bata siku yako ya kwanza kufika huko? Hii ni ya pili. So wewe hisia zako ni gani siku ya leo? Mimi zangu leo nakuja tushiriki pamoja, tusherekee siku ya leo. Ni ikuwe siku ya kukumbuka katika maisha yetu. Ni ikuwe siku ya baraka. Thank you so much. Asante sana. Naona ni ingi muno haha hothe goya umwe tu ungi umwe ageithanie sasa. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Naomi. Kutoka Roysambu Kasarani. Wewe ni mshirika wa JCM ama ni siku ya kwanza kufika? Mimi ni mshirika wa hapa. Siku ya leo unatarajia nini? Natarajia kuona like youths wengi wamekuja like kuabudu na sisi. It's good kumwabudu Mungu time yenye bado wewe ni mchanga miaka before iende. Thank you so much. Asante. Haya, thank you muno gwiciria ni uraigwa ria maundu makihana na andu ni ingi muno magikinyite kuria ndirona maikaire haha aya ngamaugire matikuingira kanitha thiini maguikara haha nja but ni wega muno makoro magitugeithia ni ndirona pastor wa online Pastor Frank ari haha. Pastor Frank, good morning. How are you? Samuel. Geithia Kenya haha uguo. Wa Kenya. Good morning. Bwana asifiwe. Tuguku JCM Loiro bypass na headquarters na turi arathime kururia nikwenda kugeithia eroreri othe a JCM TV ndeithia eroreri othe akururia TV na ari othe maratwirorera na mitandao-ini okora guthe muratwirorera muri njuge umuthi ni muthenya munene muno thiini wa kanitha witu nikio murona ungirora kururia ntukinyire tene muno na ungirora kundu guku ni gubangiku wega
tondu muthe niguo turacererwo ni a youth a Kenya aria meitaga tiktokers riders boda boda na Gen Zs muthe niguo maracera guku nigetha tuhoere bururi na nigetha tugie na mahoya ona mao enyewe nigendu kuria Ngai amarutite tonga ni aturutite kunene na ni undu ingiera koira andu anini macagurite kururia guka nyumba-ini ya Ngai na magacagura kanitha wa JCM niguo maguka nigetha mathathairie Ngai kuo undu ucio ti woete na itheru ni tukenete na tugacokeria Ngai ngatho na tukaiga ni tumanyitite ugeni othe na ndimwire ati ibuku ria Jeremiah 29:11 niugaga atiriri ati for I know the plans I have for you says the Lord, not the plans to harm you but the plans to give you a hope and a future. Ni tondu ni njui mubango uria ndina gu iguru riaku ti mubango wa gutuma inyu muharagane kana muone uru no ni mubango wa gutuma maundu manyu mathie wega. Koguo ndamuhoya tumuka muthenya wa umuthi the youth and the generation of today their lives shall change and the grace of God is sufficient, it is upon them in Jesus name. Wow, amen. Yes. Asante sana Pastor Frank. Hii message yako ya mwisho kuri TikTokers Kenyans othe na nijui wewe ginya ni ukoragwo TikTok. Ona ni ndio mwa TikTok. Na bado ndio muhujia Gen Z. Ukidora dukana na andu acio ri. Ndingiriga tigakora. Message yako ni riko. Message yako ya mwisho ni kumera ati ni kuira youth TikTokers, the Gen Zs na the boda boda riders ni kumera ati meyumiririe na matigakue ngoro. The last thing they can never do it is to give up. Matikanakue ngoro. Ngai hamwe nao, Ngai ndamatiganeirie na muthenya wa kinya Ngai no ari turathimaga na akamokira. Asante sana. Amen. Thank you so much. Ucio etagwo Pastor Frank wa online na uguo niguo gukihana. Ndirenda gukwira andu ni mambitie gukinya na ungirora wega. How are you? Good morning. Kwero atia? Andu ni mambitie gukinya na uguo niguo gukihana guku uguo. Na ndakwira aiko ndukinyite ni wega ukorwo wikire matonyo. Security iko sawa hapa, tugeithie ni andu aria marendia Fedra Dan kuhakuhiriria na hoguo. Aya no andu aria marendia Fedra na matugeithie. Good morning. How are you? Fedra rendia bia cigana? Fedra no igana rimwe to titakwendia ni haria tukire tunataka kuka uniform na tumefika mapema na tunafurahi kufika on time. Good morning, how are you? Morning. Uko salama? Niko poa. Wakena? Muno. Nini wekinya JCM. Uraire guka ni guka. No ne kanitha yakwa nguraire ndarara ngiuka. Ni. Umire ko? Ndauma mwena Dandora. Dandora. Umuthi ugo okay. Ndoka kwanza ora muratukaribisha turakenire tondu muratu support uria bishop witu ri tumwendete tondu ni anyitagirira mundu murimi munini ndacaguranagia ndirarugire tuke turi othe tuiga turoka gukenanira na inyuĩ tugikenera Karuma boy by the way tugenete ni uria mureka. Thank you. Duwe umuthi Fedra ukomenderia atia? Ngumenderia igana no. Wameria gure. Wameria kare. Asante. Aya, thank you so much. Ngwiciria nirona huri biacara makiri haha koguo we woka ndugukorwo kihuta ngwiciria werorera haha ni ukuona wega. Kwina andu akuruga gacuru gacai kiria giothe gukorwo kienda muthenya umuthi, so waingira haha uguo waigua hota ukaumana haha nja ugoka promote andu aya kana huri biacara ya mari haha no to huri biacara ono ni andu mawe ono ni ashirika a JCM, so andu makinyite tene anini akuru na makeria the TikTokers, the Gen Zs wote wako huku, so we ni wote kinyite go kanitha-ini tukorwo tugithi na mbere na ibada na nijui kuma ndagika ino nginya ria turirikia ni gukorwo gikumenyithia uria gukorwo gukihanika guku kanitha-ini wa JCM ni muthenya wa gucokia ngatho. Thank you so much.